What's up, people of the social media and the internet? Welcome to another episode of Street Peeps. Today we are here in Colon Street, also known to be one of the oldest rivers here in the Philippines, to ask people, ano paborito nimong jeep? Sir, 6B. Bukan, 6B. Kani man 01 kay Para sa ako, 10F. Sino Porsche, nabuti. Okay sir, so ikaw, ano paborito nimong jeep? Short but concise. Ano paborito nimong jeep? Tamaraw. Nakasoy na pamukong sa 06B. Wala, Jud. Unsa may paborito nimong sakyan nga jeep? kanang dili gubaan nga sakinan din nang kanang dili bitawon kanang baho bitawon. Kung mopara ka og jeep, unsa man imong isulti? Lugar lang. Dili ka mo Pangod mo na siya, nga ako dyan. asa man imong paboritong lingkuranan sulod sa jeep? Ari just kinadaplinan, kaya rin maka-sandig ko, makatog. Unsa may pinaka bati nimo nga experience sulod sa jeep? Kaya ka na ang buhok sa atong katapan sa pasahero, maari sa itong naong ulit pa makaon yung buhok. Aso ay nakagkabit sa 06B? Wala. Unsa imong masulti sa mga tawo nga dili mo sakay og jeep? Awa na sila ikapliti. Kuwan, may arte kay sila. Ate, mo. Unsa ay masulti ninyo nako? Wapo. Awa? So that's it for today's episode of Street Peeps. Another question has been answered. Kung unsa gyud ang paboritong jeepney sa mga Cebuanos. Tweet me at Pipo de Radal if you have more questions you want the Cebuano people, especially the people of Colon, to answer. And always remember, sinsilyo lang sa buntag.